panipon malimwa na raksokon pon peyu wang kisanan kan ko dukan ko nananam ko nan kanyay ko wang choro rong sabal macay kop na koryang kop na speaker and legislature sound ko kung lapalapakan nan kanyan siya momotso government o chon pon pemso pachawan ko kupuran korosong nan sabal macay mga ramot ngay sa Nicolas Maban pachawan kalale kupurakan Autaban sabal macay rongan ramboj. O iya cara laban sabal macay rongkan kayo sawas tatanation sang hayo ang Micronesia, Koreao, Philippine State Government pachuan alatiyat haman chon tato ye palian budget officer. Koreao sabal macay men kabasakap te update ang kabinsalit te sumaw coronavirus o kapayo sabal macay ran masanang en wen ponpen. Rong sang kolonya wen ponpen. Talian rong na sabal macay retion ponpen. Pachuan alatia re rong. Magkasalita manitulay sa kasuan barya katriyan sa Palian ngayon Micronesia pachuan tar sawa sa palian COVID-19 respond. Sawas pukat ye flat screen TV में इसी सब हम कपना कोरियन कपना और Pohnpei State Task Force and COVID सब तुवाव तुप sawas panyang nya sawas e napali ka palen sumaw to kapin saleten coronavirus te COVID सब तुवाव nintuan tangan sansan na pilbajuan pacham sawas watch ye panyenayon Pil bacawan tar cellphone selisa, me bacawan yang era pali public health community awareness me bacawan puyawi pitagi Phonepay. Sawas pukat koros kilay te sign pacaya makasaleka meuya tupsang government and Phonepay state. Koreawan sapon na chay rungan ranwatch Palian Phonepay State Government Department and Finance o Administration, Pachawan Alatian, Phonepay State Budget Officer, Cup, Mr. Leon Banuela Jr. Mr. Banuela Pachawan Tatawag Palian Evasan Social Security Administration niya Pachawan niya Pukan, Manager and Phonepay Branch. Mr. Manuelo Pachawan Chabiata Rajmal Kota non-government Nia Pachawan Tatokong Pigsai School Pil Pachawan Nia Tatok an accountant tax administration officer o Piluyala branch manager Pil Pachawan Nia Bukon project coordinator ang Abasam National Government nan Pariakate Sakaya Leriakate Sakayo Pachawan niya chumal tatok choro, the private business, mona pachawan rong tatok, palian Phonepay, social security, nan pariyakit isap naman. Mr. Manuela Pachawan nagsang ni University and South Pacific, Suva, Fiji, niya Pachawan chumalan ke bachelor degree, nan palian mathematics o palian physics. Kasiluan sa palmachay rongan ranwach, ye men kabasakap te update ang kapinsalet te sumaw, coronavirus te COVID-19 tuwaw. Panian rong nan sa palmachay region Phonepay pachuanan at yan rong kan sang nan men kabasakapakan, mepit kapinsalet te sumaw coronavirus te COVID-19 tuwaw, mewiya kapal na ranwach. Nintuan tangan sansan namin kabasa kapakan me baceta na chulay niya isap kayo and pangya katriya isap kasalita wan chocho naramas me bachuan yang raliti kapanin sumawat na sampa me bachpachoyer ni aramas tep limanran silok ket limaw kusliyakan tabiliyan na isap limaw nan tungan wanaramas wach aramas Wallop riyanan limakot liman me pachawan kabin salita na artemena o
mebacawan maular rai naramas walarar isilok nen silukat silubuki paman nan way na markata way ni United States rai naramas mebacawan yang irali itikapanin sumawat irai naramas parar silnen walukat tuwabuki wanayakisman mebacawan kabin salitalar temelar rai naramas lok panen limakot silubuwalyakan paman o mebacawan maular rai naramas ratlok tuwanan tuwakot silubuki paman nan way na way mebacawan yang irali itikapanin sumawat rai naramas kit papuki hekwalman mebacawan kabin salitalar irai naramas piyak paman o mebacawan maular irai naramas kit walyakan paman nan way tuwang irai lakan mebacawan yang irali itikapanin sumawat rai naramas silukur yak paman meden man mebacawan kabin salitalar o mebacawan maular rai naramas ebugis isyakan tuwaman Robot Piltaulaw kasalita menan way Northern Marianas Island irai naramas liyakan naman mebacawan yang irali itikapanin sumawat mer yaman mebacawan kabin salitalar temenar o meyak tuwaman mebacawan maular nan way China irai lakan mebacawan yang irali itikapanin sumawat irai naramas wanen silukat isubur yak tuwaman mebacawan kabin salitalar irai naramas pakit wanok kusliyakan paman o mebacawan maular irai naramas isinen walukat lima Puan bacawan sansalang way bakanan tompe melelaturanwat saikin siya kapalan sa umawat bacanan tompe pilyang ako way chaykan nan way nabasamwat o pilyang ako way chaykan makarani kichay ngay wain palang o wain Marshall Island. O kayang saklan sa kalmachay rongan ranwat yay ranmasan langan tonpe. Malangan pan minute pitch tayo ponche kula kayo minute riyay sakriyan mensam lat pan minute pitch tayo ponche tayo kula hey sakriyan minute 12 ninsawas malangan pa minute pitch niya point 8 kula kwano minute 5 ni sauci. Ranwa chang pa minan pungan panimasa ninataysak lalaysak lima. Ilog-lukod pa na pa minute pitch payo lalimaw pan tabakan yang ako marmarakan kocok. Nipungan ranwa chang pa nan pungan paliyayro palimasa ninataysak lalaysak lima. Ilog-lukod pa na pa minute pitch lulan tayo pan tabakan pilyang ako marmarakan kocok. Ninsaw chikan ranwach o rankaunap lel ransarawi hang kami palimasa ninataysak lalaysak lima. Ilog-lukod pa na pan minute pitch payo lel lima pan tabakan yang ako marmarakan kocok. O pan kap miya ngalanan sapot. Walang ranay minute kruwali sa tuwaw, walang ranwat minute kri isi sa kuwalo. Wan sa songan kachaw mamaratin ng ray na wargay sa tayo, mimini sister po yung sak silo. Wan sa songan kachaw mamaratin ng sampung wat, mimini sis lima po sili sa kiso. Tuwan pa'y bandar sa kachapin kulak wano minute pa'y sa kisunin sa uchit. O ban prong salang kachapin kulak wano minute riyay sa naman sa manlakaw. May ko yay macakan autaban sa palmachay rongan ranwach kalanganin kukuran koras o kasalila.